5 jaja cijelih, 3 žumanjca samo, 450 ml. Idemo sad aromatizirati sve ovo. Uzet ćemo koricu domaćeg limuna. Znači, specifično je to, naročito u Južnoj Dalmaciji, koristi se i za rožatu i za puno kolača, prostule, rakije od ruža ili rozolin, a svaki je malo drugačije zove. Ona daje tu posebnu aromu. Bourbon vanilja. Sad ćemo dodati malo brašna unutra, malo soli. Recimo to je bilo neka žličica soli. Uzavremo decilitar mlijeka i unutra ćemo staviti 40 grama amonijaka. Znači u vruće mlijeko će se rastopiti amonijak. I počet će rast. Morate paziti, radite uvijek iznad jer će on početi izlaziti van. Ovo je 300 grama maslaca. Starim ja, a u ljubav vjere nema. A u ljubav vjere nema. Oh no. Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim. U što sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo, starim ja. Evo, naše tijesto je gotovo, sad ćemo ga pustiti da se malo odmori. Ne smije biti premeko, ali ne smije biti ni tvrdo. Evo sad idemo raditi punjenje za klašune. Znači neki ih radu na klasičan način, samo koristeći orahe, mlijeko i malo rakije od roza, ali svaka obitelj ima nekakav svoj recept. Ja ću vam napraviti ono što mi radimo kod kuće. Znači ja miješam orahe, samljevene, ne dodajem nikakvo mlijeko, nego koristim marmelade. Bademi. Znači osjećate ćete sami okus kako vam se sviđa. Dodam uvijek malo vanilje. Uvijek bourbon vanilja obavezno. Rakija od ruže. Stavljam i malo marmelade od smokava koja će vezati u biti orahe i bademe. I stavljam još malo marmelade od ruže. Sad ćemo to sve pomiješati. Znači treba biti gusto, ali ne previše gusto. Gustoća za punjenje mora biti manje više ovako, kao što sam vam rekla, znači može se raditi samo sa orasima, može se dodati tipične dalmatinske marmelade kao što je smokva, ruža, rakija od roze obavezno, malo vanilje i to je već spremno za punjenje. Ja obično radim na papiru, zato što mi tako treba manje brašna i za moj pojam su bolji. Znači razvaljat ćemo sad tijesto. Znači trebamo napraviti to tijesto, ne smije biti predebelo, a ni pretanko. Znači idemo sad napraviti to punjenje. Ja obično uzmem žličicu. Znači to ide tako. Kao ravioli.
Znači idemo sad to preklopiti. Sjeć. Ista stvar i za klašune, znači oni se malo namažu, uvaljaju se u šećer i onda se ostave. Isto možemo sa šećerom u prahu. Menom nazvao starih ja, a u ljubav vjerujem.